D'abord muna kulomba lemvo na population nyonso ya Matadi na population nyonso ya Congo Central na kulutisa kibandu komi gouverneur ya Congo Central beto nyonso beto voteke yandi na baina voteke yandi ve na baina voteke yandi beto nyonso beto melomba pardon mingi na population ya Congo Central beto zabaka ve nani yani voandaka unani yani kele me beto punaka yandi samuna ni bongsila besto province mais malheureusement ole ke anisala ke salu tutinda gandi yani kuzasala ke salu nyankaka donc betume sala nyonso betume vengumuna yandi betume baka pangi ya beto ina betume zaba tata ina betume zaba mama ina betume zaba bola nandi betume tula na place ina bubu yayi beto nyonso population Congo Central betume sepela na kumona ke excellence bilolo mebaka poste nandi de manière yani sala ani futula bola beto ya Congo Central façon que tubilana Kiputu ani futula bola beto sirai. Je crois que beto nyonso foti vuanda na manima ya grâce bilolo parce que yani mosi anike koka kutunga bola ve mais na effort ya beto nyonso bana ya Congo Central na ba conseil bitike pesa yandi. Je crois que beto kendima kisalo anike sala beto donc nyonso beto lombaka na tata nzambi yame salama bika mfumu nzambi vuandaka na yandi mfumu nzambi accompagner yandi de manière beto koka kubongisa bola na beto donc beto nyonso mesepela na kumona yandi ke bubu yayi anaokita na Matadi samuna ni banda kisalo bon beto zabake bayi una sosa de dio ko bao bika mutula desordre samuna gouverneur mona place mukele anibo kila munu anipesa munu envelopa beto bika kifuina beto bongisa bola beto yakele ve bifunda funda yakele ve ikuna kutongaga muntu yake bongisa bola beto beto mekuma par terre par rapport ba professeur Nkaka inya kena diambo anifina na place ya gouverneur anituba ke no samuna province kona na twala beto sala play mais ina ya kutonga ina kufinga moito bongisa bola beto kivanda ve désordre qui continue même si tu vas mutume katuka na États-Unis anekuiza yake simba ve parce que beto na beto nguzani keleve mais beto simba sana yani kipange beto simba andi de manière kisalo ko na ntwala na français baki tubaka fructier manda donc kisalo ya mbote na pose ina nimebaka de manière les 5 ans yayi ya vanda ya beto solo na yani na alo musabisaka deja yake manda ya beto futi simbana beto nyonso yake leve ke ono muke mutu grand cataracte ono muke grand ba fleuve non beto nyonso beti ba Congo beto simba sana beto nyonso beto vanda mutu mosi beto kimona ke yani kama 5 ans yayi nanga betebu na dia ka 5 ans kagadia na Zulu. Donc diambo ya tsuka beto simbana beto nyonso ba Congo. Merci beaucoup.